Turagarutse n'amakuru yacu rero nk'ibisanzwe kuri The Moon TV Official, aho ubu ngubu hari inkuru iri gusakara ku binyamakuru byose, byaba ibinyamakuru byo muri Afurika ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga, aho uwitwa Joseph Kabila Kabange wayoboye leta ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 ngo ashobora kuba yamaje kugaruka, ndetse akaba aherereye i Goma ngaho yakiriwe na mama 23 aciye i Kigali. Iyi nkuru rero ni inkuru akomeje gusakara mu binyamakuru, aho ubu abantu bari kubaza ngo ubutegetsi bwa Kongo ubu noneho buragana he, burarerekeza ko ubutegetsi bwa Kisekedi bavuga ko ubu ngo noneho ubugeraniwe. Ibi bibaye rero nyuma y'uko uyu Joseph Kabila yamaze iminsi yandika ku mbuga ze nkoranyambaga, cyane cyane uruzwi nka X cyangwa se cyahoze ari Twitter, agaragaza ko anyotewe no kugaruka muri Kongo, kuko yari yaragiye avuga ko agiye kwiga muri Afurika y'Epfo Johannesburg, bavuga ko agiye gukomeza amasomo ye, ariko bikahurizwa ko ndetse ngo uyu mugabo ataba ari muri Afurika y'Epfo, ahubwo ngo yari yimariye iminsi muri Zimbabwe. Inkuru rero idasubirwaho nuko uyu mugabo nk'uko bivugwa ndetse byanemejwe yamaje kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko aciye mu Rwanda, ngo akaba yakiriwe neza cyane na 23. Ibi bisobanuye iki rero? Nibyo tugiye kugenda tugarukaho ubu ngubu. Muzi ko uyu mugabo Kabila yakomeje kureba ibiri kuba muri Kongo, akavuga ko yaba we akiyoboye iki gihugu ngo ibi bitakabaye kuba biri kuba, ko we ngo yagashyize ibintu mu buryo. Amakuru rero akomeje kwemeza ko uyu mugabo utavuga menshi wategetse Kongo nyine mu gihe twavuze haruguru cy'imyaka 18 ngo yabagiye yageze muri iki gihugu, ubu kugeza ubu ngubu aya makuru ni ukuri. Turibuka ko muri Gashyantare uyu mwaka aribwo nyine uyu mugabo Kabila yavuze ko Kongo ngo ari igihugu kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere mu gihugu, ngo ishobora guhungabanya akarere kose. Muri uko kwezi rero nibwo Felix Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi muri 2019 yavuze ko ngo ari we ngo uri inyuma ya byose, cyangwa ari we uri inyuma y'umutwe bo bita ngo witerabwoba wa 23. Mu kusubiza icyo gihe rero Kabila we yaravuze ngo iyo mba mfatanyije na 23 ngo ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Iki gihe kandi yashinje Kisekedi ko ngo nyuma yo kumutereka ku butegetsi, navuga inabwira Kisekedi ko ari we wamutegetse ku butegetsi, ngo yarenze ku masezerano ya politike bari barumvikanyeho ngo kugera ubwo igihugu cyugarizwa n'intambara. Ibi rero gusubira muri Kongo, abahanga mu bya politiki bakomeje gusesengura ko ngo ari nk'umusumari yaba ajombye mu kirenge cya Kisekedi, ndetse bakanavuga ko Kisekedi igihe cye cyo gutsindwa cyo kurekura igihugu cyaba kigeze. Ibinyamakuru rero bikomeje kwandika, ariko kandi ntawe utabyibazaho akibaza ngo Kabila wayoboye igihe kingana kuriya uzi Kongo neza, nimba koko yamaje kwiyunga na 23 bigiye gusobanura iki? Iyo rero niyo nkuru yari igeze ubwo yatubazaniye. Nabura ngo mukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment kuri channel yacu, kuko amakuru ni ibintu byacu, ni ibintu tugomba kubahereza isaha ndetse n'umunota ku munota. Murakoze.